Il-ħadd pajjiżna jnaqat mal-bqija tal-pajjiżi ex-membri tal-Imperu Ingliż biex ifakkar il-vittmi kollha taż-żewġ gwerer dinjin. Jum it-tifkira kien immarkat bil-biss tal-peprina, ċerimonji tradizzjonali u mument ta' silenzju biex ifakkru s-sagrifiċċju li jagħmlu tant nies fosthom ħutna Maltin fil-ġlieda tagħhom għall-għan li kienu jemmnu fih. L-attivitajiet ta' dan il-jum bdew b'quddiesa konċelebrata fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta, immexxija mill-Arċisqof ta' Malta Monsignur Paolo Cremona. Qabel il-quddiesa l-President ta' Malta spezzjona l-Gwardja tal-Unur tal-Forzi Armati ta' Malta bis-sem tal-Banda tal-Forzi Armati. Preżenti għal-quddiesa kien hemm l-ogħla awtoritajiet ta' pajjiżna fosthom il-President ta' Malta Giorgia Bela, il-Prim Ministru Joseph Muscat u Martu Michel, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia u l-Avukat Ġenerali Silvio Camilleri. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof ta' Malta Paolo Cremona qal li l-bniedem bil-vjolenza jitlef id-dinjità tiegħu, iżda min-naħa l-oħra dawk li jiġġieldu għal dak li jemmnu fih id-dinjità tagħhom żdiedet. Qal li dawn huma ż-żewġ xuxuħ tal-gwerra. Wara il-quddiesa saret iċ-ċerimonja ta' tifkira mal-Monument tal-Gwerra fil-Florjana. Fost dawk preżenti kontingent ta' ex-servicemen mir-Royal British Legion flimkien ma' organizzazzjonijiet oħra. One News kellem ma' Ray Porter, veteran tal-gwerra Ingliż mir-Reġiment ta' Cheshire. Well, I remember Kingsway, what is now Republic Street. I remember all the bars and what have you. And I had a bit of fun, and I remember the Art Royal coming in 1960, and there was some friends I'd not seen from school, and they joined the Navy, or I was in the Army, and the first USS Tusk, American submarine, that came in and all at the same time. So we enjoyed it with them lads. We all joined together and comrades, you know. Il-Forzi Armati ta' Malta u kontingent mill-Korp tal-Pulizija formaw flimkien Gwardja tal-Unur waqt iċ-ċerimonja ta' tqejjid ta' kuruni. Bosta kienu dawk li segwew iċ-ċerimonja ta' tifkira fosthom għatta Maltin u turisti fuq il-Monument tal-Gwerra tqedu kuruni mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, inkluż il-President tar-Repubblika, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Segwewhom ambaxxaturi ta' pajjiżi differenti mill-pajjiżi tal-Commonwealth. L-appell tradizzjonali ta' jum it-tifkira huwa l-Poppy Day Appeal Fund li tagħti għajnuna lil dawk il-Maltin li kienu fis-servizzi u l-dipendenti tagħhom.